Ja sam Ivan Dogan, dobrodošli u tutorial za back lever. Dakle, prva vježba se zove skin the cat. Što je ovo tu? Dobro. Kad to možete učiniti najmanje 10 puta, onda prelazite na pozicije back lever. Znači prva pozicija je tak back lever. Uvijek kad radite sa chin up gripom back lever zato što time jačate mišiće i potrebnu muskulaturu koja je potrebna za vježbe poput maltiza, putnješa i tako dalje. Možete držati tak back lever otprilike 40 sekundi i onda prelazite na advanced tak. Kad možete držati advanced tak back lever otprilike pol minute, onda idete na straddle back lever. Kad možete držati straddle back lever otprilike 15 sekundi, onda prelazite na full. I na kraju full.